Ayo jalan-jalan sore ka dia yuk. Hei. Wah, suasana sore di Kampung Sumedang, Paroli. Hadiahna iya sapi. Turnamen hadiahna sapi. Sore-sore kita udah sampai nih ke perkampungan. Beda tadi gue tidak jauh dari sini sih. Bos, gimana polinya hasil? Alhamdulillah hasil. Alhamdulillah. Guys. Bi, kayak itu lah. Insyaallah. Suasana sore. Maghrib. Kata cenah, aya kata heula. Nyempat bungkus terus. Teh, kok ditung kek? Ngaji tuh? Sawah. Oh, sampur ya.